imieni Slavacza Ręczewącej. Zizofrane Slaveron Age Kostos Panuela.
Amen. Isihloko sale mpondo sithi uSathane usebenza ngomuntu ukudivaza umsebenzi kaNkulunkulu. uSathane usebenza ngomuntu ukudivaza umsebenzi kaNkulunkulu. Incwadi kaHebreyu 2 verse 3 to 5. uJehova wathi kimi, ndodana yomuntu, ngiyathuma kubantu bakwa-Israyeli ezizweni zamabhuka ezihlukile kimi, zona nokhokho bazo zonile kimi kuze kube namuhla. Bangabantu abanenkani nenhliziyo elikhulu, ngiyakuthuma kubo. Isho kanje inkosi uJehova ithi, noma ngabe bayalalela noma abalaleli, ngokuba bayindlu ehlubukayo, nokho bayokwazi ukuthi bekukhona umprofethi phakathi kwabo. Amen. Ngaphambi kokuba singene kwentshumayelo, ngiyafisa ukuba ngicacise ngomehluko phakathi kwamaNazaretha abaShembe namaNazaretha kaNkulunkulu. Umsunguli wobuNazaretha njengenkolo eSouth Africa ngumprofethi u-Isaiah Shembe uPhulakulo, nesimazi ngokuthi ubaba mkhulu. Ngenxa yobalo obukhulu owabakhona emveleni wabaShembe, ubuNazaretha sekuyinkolo enamabandla aholwa ngumndeni wabaShembe, mhlawumbe adlule kwawesihlanu. Bonke lamabandla esingathi ngamaNazaretha abaShembe angaphansi kweNazaretha Baptist Church. Kodwa ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu noma ngokwenkolo lingaphansi kobuNazaretha, kodwa alikho ngaphansi kwalamaqembu abaShembe, lizimele. Mina ngakhula ngaze ngaba ngumshumayeli, ngagcina sengingumvangeli ebandleni lamaNazaretha abaShembe elisebuhleni. Kodwa mhlaka 4 January 2010 ungumsombuluko, sengigqokele ukuya emsebenzini nginoManximano umfundisikazi, sabona sekufika ingilosi ekhaya enqolizini. Nokho sasingaqali ukuyibona le ngilosi ngoba yaqala ukusihambela kusukela ngo-2006. Yabe isithi ithunywe nguShembe ubaba iLangini uthi angiphume ebandleni lamaNazaretha abaShembe asebuhleni, bese ngimakhela ibandla likaJehova. Ubaba iLanga wahamba emhlabeni
ngo-1976. Yaqhubeka ingilosi yathi kuleli bandla uthe ubaba ilanga ngiyofundisa abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova ngisusele eBhayibhelini nasezithabelekeni zamaNazaretha ngibuye ngithathele ezinhlonweni zikababamkhulu efundisa amaNazaretha. Le mandate noma igunya lokuthi ngifundise abantu indlela eyiyo yokukhonza uJehova ngalinikwa ubaba ilanga. Ngabuza engilosini ukuthi njengoba kuhlale kungumholi wakwaShembe ukhola leli bandla, kungani kukhethwe mina engingasiyo owakwaShembe? Ingilosi yaphendula ngolaka yathi wawungambuzi ngani lokho ubaba inyanga yezulu ngesikhathi ethi ukuwa nokuvuka kwaleli bandla uNkulunkulu uyokuza kuyo ngoba ayekhona amadodana awaShembe. Yabe isithi ingilosi ubaba ilanga lasho ukuthi yiba ngumholi webandla lawaShembe, kodwa uthe hola ibandla likaJehova. Uthe hola ibandla likaJehova. Ngakho-ke leli bandla silo ibandla lawaShembe, kepha libandla likaJehova. Kwaba yiyo ingilosi leli bandla eyalibiza ngokuthi libandla lamaNazaretha kaNkulunkulu, Nazareth Church of God, noma NCG. Umehluko omkhulu phakathi kwamabandla amaNazaretha kaShembe namaNazaretha kaNkulunkulu okuyithi ukuthi leli bandla noma libukeka liholwa yini, kodwa lasungulwa yingilosi. Noma singayiboni ngamehlo ngoba vele ingilosi ingumoya ayibonakala, kodwa namanje leli bandla lisaholwa yiyo ingilosi. Thina senza lokho esikuthunwa ingilosi. Kwincwadi esiyifundile sizwa uNkulunkulu exwayisa isithunywa sakhe kuHezekeli ngezinkinga esizobhekana nazo ukubuyisa abantwana bakwa-Israyeli uJehova abasebemhlukile. Uthe uNkulunkulu kuHezekeli, ungesabi noma sebemthuka kanjani, ngoba uJehova uzolokhu ema. Nasekuthumeni kwami ingilosi yathi uthi ubaba ilanga ngitshele ukuthi njengoba uthulwa ukhola leli bandla amaNazaretha azomosa, kodwa ngeke akwazi ukudla. Njengenkolelo yafika nobabamkhulu, isisekelo saleli bandla ukukholwa ngokugcina yonke imithetho kaJehova njengoba wayiloba ngencwadi yakhe uMose. Lesi sisekelo sokukholwa uShembe wasibhala phansi kuvesi 3 womthandazo weSabatha, lapho kuthi mesabele uJehova zokulwane ngezizukulwane nigcine imithetho yakhe alilobela yona uJehova ngencwadi yakhe uMose, ukuze kudumisa kwenu kwamukeleke uThixo wemikhosi. Amen. Ngalesi sisekelo salenkolo uShembe ucacisile ukuthi konke ukukholwa kwethu kugxile ekugcineni komthetho kaNkulunkulu okuyithobela. Ngakho-ke uma ungumNazaretha awudingi ukuthi uze uyibale imithetho kaJehova okumele uyigcine, ngoba isisekelo salenkolo sichaza ukuthi imithetho kaJehova esayilethelwa nguMose
iyafundiswa ngabaprofethi, kumele siyigcine yonke. Lokho kusho ukuthi awukwazi ukuthi uma wephula umthetho kaJehova bese uvika ngokuthi uShembe akashongo lutho ngalo mthetho, noma uthi uShembe wokushintsha lo mthetho, ngoba ngalokho uyobe ujivaza ibandla likaMezulu ezulu nomhlaba. Wena uthi umprofethi ukhuluma into abuye aziphilise. Kujwayelekile ukuzwa lamakholwa angawugcini umthetho kaJehova, kakhulukazi iSabatha, bethi nathi ngalokhu nalokhu asigcine iSabatha. Ngenhlanhla thina indlela eyiyo yokukhonza uJehova sifundiswa ngumuntu vele osuke evele ezulwini. Akudingi ukuthi silokhu sizihlupha ngokuphikisana nabantu abakhuluma abakucabangayo. Umthetho kaNkulunkulu ubekele ukuthi ngawo simdumise uJehova. Umthetho awubekelwe ukuhlukumeza umuntu, ubekele ukudumisa uNkulunkulu, kodwa hayi ukuhlukumeza umuntu. Awubekele ukuphoqa ukuba wenze into engenzeki, noma ukuyenza okuphambanayo nenhloso kaNkulunkulu. Baningi abantu abaye bethi kufanele yini ukuthi umuntu ongumNazaretha anikele ngegazi. Uma unikela ngegazi kunenhloso yokuphilisa omunye umuntu, lokho kufanele sikwenze. Awucabanga umntwana wakho eshayiswe imoto bese kudingeka igazi lakho ukuze aphile, noma wena ulimale bese kudingeka igazi lomntanakho. Ukwenqaba kwakho ukunikela ngegazi okuzodala ukufa komntanakho ungakubiza ngokuthi kungukholwa lokho. uJesu wathi noma singasebenzi ngeSabatha, kodwa uma ufica ngeSabatha inkomodo yakho ibhajwe odakeni, uyayikhipha odakeni ngisho kuneSabatha. Ukuthi umthetho ungakwazi ukwephula esimeni esithize, ubuka isidingo noma i-necessity, noma ukuthi leyo nto ingenzeka yini, improbability. Uma umthetho kaJehova uthi ungahambi amakhilomitha ali-10 ngeSabatha, kodwa ithempeli liku-15 kilometers away, awukwazi ukungayinkonzweni ngoba uthi ngokwedlula u-10 kilometers uzobe suweqe umthetho. Asibazi ngeSabatha, kodwa lokho akusho ukuthi ungayigibeli imoto ngeSabatha ngoba injini yayo iyashisa. Ingilosi iyasifundisa ukuthi okungamele sikwenze ngeSabatha ukuvula ihita yemoto noma ishihika endlini yakho. Umthetho wokuqala uthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Lo mthetho ugcizelelwe ku-Isaiah 43 verse 10-11, lapho uJehova ethi, ningofakazi bami, ukuze nazi futhi ningikholwe, niqonde ukuthi mina nginguye. Akukho uNkulunkulu owenziwa ngaphandle kwami, futhi akekho oyokwenziwa ngasemva kwami. Mina nginguJehova. Ufakazela le ncwadi uShembe kuHlakahla 1:9 uthi, thina siyamthanda lo onosindisa, isihlangu sethu nguJehova onosindisa.
sophelela uJehova unosindisa. Alikho elinye igama esingasinda ngalo kuphela igama likaJehova esingasinda ngalo. Asinazihlangu esingavula ngazo kuphela igama likaJehova esingavula ngalo. Asinazikhali esingalwa ngazo kuphela igama likaJehova esingalwa ngalo. Amen. Inkosi ilanga kwishayo 224 ithi, mina ngumntwana kodwa sengizwile ngaye uJehova, yena osenzileyo, ongubaba wabo bonke abantwana. Ngiyamthanda yena uJehova. Amen. Lezi zihlabelelo ziyobufakazi ukuthi enkolweni yobuNazaretha sikholwa kuJehova kuphela, nokuthi uShembe noJesu bayizithunywa zikaJehova. Kodwa kunamabandla abaShembe akusenda, akasakhulumi indaba yokukhonza noma yokukhonza uJehova. Athi uNkulunkulu wawo nguShembe, ngoShembe besho abaholi babo. Yize lo mprofethi engakaze afundise ukuthi uNkulunkulu. Yingakho kufanele noma ngubani ufuna ukwazi ngobuNazaretha akwazi ukwahlukanisa phakathi kwebandla lamaNazaretha abaShembe nebandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Uma-ke sekuqhamuka umholi kuleli bandla likaJehova athi nguye uNkulunkulu, lowo mholi usuke engenwe ngumoya kaSathane, ngoba nguSathane ohlale evukela uJehova. uJehova uthi ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu onguJehova. Kanti ku-Isaiah 43:10 uJehova uthi akukho uNkulunkulu owenziwa ngaphambi kwami, futhi akekho oyokwenziwa ngasemva kwami. Amen. Ukuzibiza ngoNkulunkulu akukho nje ukuhlubuka uJehova kuphela, kodwa ukuvukela uSomandla ebandleni lakhe nokuthatha ibandla likaJehova ngoheshe. Kwi-Ezekiel 12:21-23 uHerodi wavuma abalandeli bakhe bambiza ngoNkulunkulu. Ingilosi yambulala, isidumbu sakhe saphethuza izimpethu ngaso leso sikhathi. Ukuzibiza noma ukuvumela abantu bakubize ngoNkulunkulu kungubufakazi ukuthi lelo bandla seliyikhathi alisamkhonzi lo Nkulunkulu esamfundiswa ngubaba omkhulu ogama lakhe linguJehova. Uma ufuna ukuba nolwazi oluphelele ngobuNazaretha obasungulwa ngubaba omkhulu, ubobuka inqubo yobuNazaretha ebandleni lamaNazaretha kaNkulunkulu, i-NCT. Yonke into esiyifundisayo sisuke siyithathela eBhayibhelini. Ngaso sonke isikhathi siyachaza ibandla lamaNazaretha kaNkulunkulu liyisikhungo sokukholwa ovela ezulwini. Yikho likholwa yingozi. Ukuze ubone ukuthi uShembe wafundisana nenkolo kaJehova, buka indlela yokukholwa kwebandla lamaNazaretha kaNkulunkulu. Inkinga-ke ukuthi ngoba sonke sifaka ingubo emhlophe, asigundi, singamabandla asukela ebandleni lomprofethi. Abantu bayaye becabanga ukuthi siyinto eyodwa namaNazaretha abaShembe. Kanti akunjalo. uShembe ubaba omkhulu eshumayela esikhathini esiphambili wakhuluma lamazwi.
Ngilifisela nonke maNazaretha ukuba ningabe nisona, ningabe nisawuphula umthetho kaJehova lo ebengininika wona kusukela nginibhaphathisiwe. Ningabe nisavuma ukudidiswa kwabantu. Lapho ngibizela khona abahlabami kuhle kakhulu. Uma ungase uye khona ngeke usavuma okunye. Kodwa kuba isikhathi lapho abantu basePhalameni bayolahla khona indlela kaShembe, lapho bayobe sebenza imicabango yabo kunezwi esibayala ngalo thina boShembe. Ngaleyo nkathi bayobe bengasakhathalele izwe laphakade, bayobe sebethembe amazulu amaningi nangekho. Ngaleyo nsuku bayodebesela ukugcina umthetho lo okuthiwe awuvuselele. Bayogxoba, bawuzibe, uphase imithetho yabo nemithetho yezithixo zabo, abawuzibuyisa bezifake lapha ebandleni. Amen. Njengamanje amaNazaretha abaShembe akasawugcini abasenalo ivangeli lokuthi uShembe wathunywa ezulwini ukuzovuselela umthetho kaNkulunkulu. Kulevi 20:27 ukuthi owesilisa noma owesifazane ongenwe yidlozi noma umoya wokugula uyobulawa nokubulawa, akhandwe ngamatshe, igazi lakhe libe phezu kwakhe. Kanti kwiziKronika zokuqala isahluko 10:13-14 ukuthi wafa kanjalo uSawuli ngenxa yesiphambeko sakhe owasiza uJehova. Nakuba waya kogula onedlozi wabuza kuye engabuzanga kuJehova. Ngakho-ke uJehova wamlanda umbuso wokubuyisela kuDavide indodana kaJese. Ukuqalisa umthetho kaJehova ongenhla. Ngo-1925 uShembe ishumayela ePhalameni waphuma la mazwi. Bathi abantu uSathane usebenza ngomuntu ubona nokuchitha ubungcwele ukuze achithe umbuso kaNkulunkulu uma ehliselwe kubantu. Njengoba uJehova namuhla engithumile phakathi kwenu ukuba ngimilethele umbuso wakhe oyifa lokuphila kwaphakade, kanjalo noSathane ufinyelela kubantu ngezithunywa zakhe ukuba zilethe imibhubhiso yaphakade bantu. Omubi usebenza nezangoma nabo bonke abavuma ukuba izingoma zemimoya engcolileyo, ngokuba umthombo wayo nguSathane. Yikho lokhu izolo ngithekile yamukelana umoya ongcwele kuphela, ngoba ungokaNkulunkulu. Ningamukeli noma munye umoya ofuna okuphambene nale ncwadi kaNkulunkulu okuyibhayibheli. Xwayani izangoma, ngokuba ziyilaphi nesihlalo sikaSathane phakathi kwabantu. Ningasingenisi isangoma ngamasango emizi yenu, nalapha ePhalameni nakuyo yonke imizi kaNkulunkulu nize ningasingenisi
isangoma. Ningaganiselani nezangoma badala. Ningemukeli lutho esandleni saso. Noma yimuphi umuntu okhuluma nabafileyo ngokwakhe, ningahlanganisi ngendlela zonke, ngokuba lokho kuyisihlalo semimoya yobunyama eyaliwe ezulwini. Yabuya ngayo ukuba yonakalise umhlaba ukuze kwande umbuso womnyama emhlabeni, ngokuba isebenzela ukuthobisa uJehova. Batabami, uma nike nangenisa isangoma kuloku Nazaretha, nibokwazi ukuthi kusukela ngalelo langa lokhu Nazaretha sekufile, abusekho, ngokuba isitha sokuqala sikaNkulunkulu isangoma. Ngokuba kuyaye ukuthi nxa uJehova eshaya umthetho ngomlomo womprofethi, bese noSathane ashaya umthetho ophambene nokaJehova ngomlomo wesangoma. Neyabo bonke abakhuthama emimoyeni enqatshiwe nguJehova. Batabami, ayikho ingozi enkulu engasimehlela ukwedlula ingozi yokuba nivumele isangoma singene phakathi kwenu, ngokuba niyobe nimxoshile uNkulunkulu phakathi kwenu. Ngokuba uJehova uyakuloba ukuba nimhlubuyile ngalolu suku, nangenisa isitha sakhe phakathi kwendlu yakhe eyingcwele, nadla naso naphuza naso. Ngalolo suku uyaphela umthetho kaJehova phakathi kwenu, ukuse umthetho kaSathane ofike nesangoma ensingenise endlini kaJehova ukuba nixoshe uJehova ngaso, ngokuba uJehova akahlali lapho ukusa kwesangoma. Amen. Hakumile kulomshayeli baba. Kulemphumela umprofeti ukuthi uSathane usebenza ngomuntu ukuchitha ubungcwele ukuze achithe umbuso kaNkulunkulu owehlisele kubantu. Njengoba uJehova namuhla emthumile umprofeti phakathi kwethu ukuba asilethele umbuso kaJehova oyifa lokuphila kwaphakade, kanjalo noSathane uza kubantu nezangoma ukuletha imfundiso yaphakade. uJehova ubaleka kanjani ebandleni lamaNazaretha? uJehova ubaleka kanjani ebandleni lamaNazaretha? Ushembe ukuthi uNazaretha ungcwele ngokugcina umthetho kaNkulunkulu, kodwa amanye amaNazaretha abashembe asonta nezangoma nongqi. Kodwa ushembe ukuthi uma nikela sonta nesangoma, uJehova uyoloba ukuba nimhlubukile ngalolu suku, nangenisa isitha sakhe phakathi kwendlu yakhe engcwele, nadla naso naphuza naso. Uthe uJehova ngalolo suku uyaphela umthetho kaJehova, usiba uNkulunkulu. Uthi ngalolo suku uyaphela umthetho kaJehova phakathi kwethu, ukuse umthetho kaSathane ofike nesangoma esisingenise endlini kaJehova ukuba sixoshe uJehova ngaso. Ngokuba uJehova akahlali lapha ukusa khona isangoma. Lesi siprofeto sikaBabamkhulu sesifezekile,
ngoba iningi lamaNazaretha asokanisana kanti nomncane. Kodwa uma ebandleni amanazara uNkulunkulu sesifundisa ngokubhalwe eBhayibhelini nangezintshumayelo zomprofethi, sihlaselwa yiwo amaNazaretha efuna ukuthi nathi sibe ngamahlubuka njengabo. Ukulwa nomuntu ohambe ngendlela kaNkulunkulu kuhlale kuyisu uSathane olisebenzisayo. KumaHubo 106 verse 28 to 29 uNkulunkulu uthi bazihlanganisa nobhaliphi epiyoli badla bahlathela abafileyo bamkhuluza uJehova ngezenzo zabo. Akushathina ukuthi singawahlabeli amadlozi, kusho Jehova. Njengoba uShembe wathi asigcine yonke imithetho kaJehova, ngo-1927 babamkhulu eShumayela waphuma lamazwi. Ngiyazi ukuthi abafile bayisihibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa umthando wabo. Kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho, lokho akukubi kuJehova. Kodwa ningaweli ebathandeni okwedlula uThixo, funa niduke nenze ukuphambene nomyalo engimyala ngawo nenaya ngawo kuMathewu 10 verse 37. Nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekuwakhonza amadlozi. Kusho babamkhulu, nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekuwakhonza amadlozi. Ngiyathemba abantu abaningi namanazara angizi ukuthi akhulumile nakhuluma babamkhulu. Nomthetho othi anisahlangani nabafowethu abenza okunjalo, ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Ngithanda abantu bayangizi ukuthi akhulume nakhuluma babamkhulu. Kusho babamkhulu ukuthi abantu abahlabela amadlozi bayanengeka kuJehova. Abantu abadla inyama ehlabela amadlozi bayanengeka kuJehova. Bantwana bakanhliziyo okwenu kuhle ukuba nibakhumbule elakini elikhulu emzini kaJehova ekuphakameni, kunokuba lenze njengalabo abangenaye uThixo. So Shembe ubekile ukuthi abakithi sibakhumbula kanjani? Sibakhumbula ngokubanikelela. Njengoba kungena umhlanga kaJulayi sizoba nje nesonto lasifundelela khona obabamkhulu nobaba nabantwana bethu. Sithi uNkulunkulu lapha bakhona basize. Zokwenza ngoba uhlangabezile lokho. Nengizosi ifike sifundisa lokho. Kodwa asibahlabeli, siyabanikelela. Futhi asikhulumi nabo, sikhuluma noNkulunkulu ngoba uyena obazi ukuthi bathi. Kwemfundiso yomprofethi ukuthi umNazaretha akawahlabeli amadlozi, kodwa ukuphikisa ubabamkhulu amaNazaretha abaShembe ayawahlabela amadlozi, bephikisa uNkulunkulu nobabamkhulu nezimvumelwano zenkosi ilanga, which are quoted out of context. Uma sesifundisa abantu ukuthi umNazaretha akawahlabeli amadlozi, sicaphuna eBhayibhelini
nasezijumayeleni zomprofethi. Bese sithukwa yiwo lamaNazaretha kuthiwe silibandla elizincikisa enkolweni yobuKristu. Ngiyamvumela umuntu ku-TikTok ethi siyibandla sizincikisa enkolweni yobuKristu. Kodwa amabandla amaningi enkolweni yobuKristu akawugcini umthetho kaNkulunkulu. Ngayisandla emabandleni angawugcini umthetho kaNkulunkulu. Yimina engigcina umthetho kaNkulunkulu. Yithina sonke esigcina umthetho kaNkulunkulu. So angazi bangakhulula abanye. Kodwa nje ngisho ebandleni lamaNazaretha abasawugcini umthetho kaNkulunkulu. Bagcina ngokuhlabelela nokufunda incwadi. Kodwa emva kwalokho bekume zonke izilwane kwalenhlaba. Ngalezi zinhlamba ukuthi uma ukhumbuza amaNazaretha ngomthetho kaJehova abe nawe, ugcina ungasaqondi ukuthi kuliphutha kuphi ukuvuselela umthetho kaJehova njengokuthunywa nguShembe kuba uNkulunkulu. Angazi ukuthi uma ngivuselela umthetho kaNkulunkulu njengoba kwafika ingilosi yathi ngoba kuyilanga ukuthi angivuselela angifundise abantu ngoJehova ngone ngani yini engezwakalayo ngoba yonke into esiyikhulumayo ikhulunywa yonke into esiyikhulumayo ikhulunywa eBhayibhelini, and then angiyikhulume into ngingazange ngayinikeza isource yokuthi le nto ngikhuluma isoka. Kodwa ngoba abantu bahlukile bafuna ukufunda bavele beqoqose isithunzi. Kumele sigcizelele ukuthi inhloso yaleli bandla lamenzi wezulu nomhlaba ukubuyisela abantu enqubeni yokukholwa esayinikwa nguMose. Lapha eSouth Africa yavuselelwa uShembe. Ngiyacela ukuthi bonke abantu abafuna iqiniso lokukholwa bengachaza nje inqubo emhlophe, kodwa ekulaleliseni bezwe ukuthi ukuze ube ngumNazaretha wophezu konke kumele uhambe kanjani phambi kaJehova. Kuleli bandla lamaNazaretha uNkulunkulu kuye-TG kwehle ingilosi ezibili yazohlala nathi, yasifundisa siselapha emhlabeni ukuthi umbuso kaNkulunkulu owehlele emhlabeni ubonakala kanjani. This is unique. This is strange. Ukuthi kwehle ingilosi ezibili ihamba ngenyanga ifike ihlale nathi ixoxa nathi isitshele ukuthi yenza lokhu nalokhu nalokhu nalokhu, lokhu akukho ezulwini, lokhu kukhona ezulwini, lokhu uma kwenza yonke into siyayazi ngoba uNkulunkulu usithandile wasithumela ingilosi ukuba izohlala nathi. So njengoba sihlelile siyazi ukuthi ekuhambeni kwethu siyezulwini. Angazi ukuthi ngathi angeke ezulwini kanjani, nokuthi intando yophezu konke yenziwa kanjani emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Ngasho njalo Jesu wathi intando yakho ayenziwa emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini. Abantu abazi ukuthi kodwa thina siyazi ngoba ingilosi isichazele konke. Ukuba abantu bayazi ukuthi umbuso kaNkulunkulu usemhlabeni ngathi, ngabe bayasilalela ukuthi because in the whole world akaze kwenzeka ukuthi ingilosi yehle ezulwini izohlala nabantu isungule ibandla ngisho ba-Israyeli abenze njalo. Akaze
kodwa thina ingilosi yesifezweni yazohlala kuthi ayisukelanga yathuma ezulwini ngoba uNkulunkulu esikhethile. Ngiyacela abantu basephakeme ukuthi singamthokoza uNkulunkulu ngoba siyinto enkulu. uNkulunkulu uhlaba ngathi, uNkulunkulu uvunula ngathi. Whether people like it or not, but I'm stating the fact. Ukuthi ezulwini siyaziwa, we can be few here, we can be nothing here, but in heaven we are great. Very great. Mhlawumbe usuku lokuthi ngihambe emhlabeni, mina ngolandwa inhloso zikazulu. Kodwa uma ngiqhamuka ezulwini, ngihlangabeza izinhloso nabantwana. Bengicaphe isinela mina. Ngize ngiyofika phambi kwabakho. Ngize ngiyofika phambi kwabamnyama. Ngize ngiyofika phambi kwabo bonke abaprofethi bakwa-Israyeli kusukela kuMose. Ngoba leli banga akulona nje ibanga abantu abathi saqala sathi mina ngaphakathi no, there's nothing new about this church. This church is too old. There's nothing new. You are only reviving it. Ziningi izinto engifundisile ebantwini basephakeme. Ngangazi ukuthi ngenkathi ubabamfundisi singamaNazaretha kanti noJesu ibandla lakhe kwakunguNazaretha. Kodwa ngifundela njengoba sengihlala ngengilosi ukuthi leli gama singamaNazaretha aliqala uhlele kade wafika enyameni yahlukahlukene, kodwa ezulwini umoya owodwa. Kodwa uthi uma wehlele emhlabeni ube izinto ezahlukahlukene. People don't understand it. Ingilosi iyayibasefumane nathi ezinye izidala ezinto engikhuluma ngoba umoya uphuma abantu bokuphuma amakhanda. Ekuseni ngikhuluma ingilosi yasifundisana kwavele kwathuka abanye bathi inja inalo izulu. Ngabazi ukuthi imali indaba yenza ungathatha kubahlala bacabanga ukuthi lento izoqeda yini, ngeke iqede noma ayiveli impela uNkulunkulu. Inkosi usebenza